Origi mwiroreri ndage kunyita ugeni guku thiini wa Kikuyu Star TV kuria tugikiugaga nikuo kwa njata ya ruriri tugithie na mbere ri ani ati thutha wa mundu uwikaine ta Hellen Muthoni gwikorwo agikiumite kuria mitambo-ini ya Inooro TV ni ati ndeto cia muhuhu ni ciragikorwo cigithiunguka muno ndeto iria ciragikiugaga ati kohota gugituika ati Hellen Muthoni ni gwikorwo aragikorwo agifutwo wira kuririkania ati Hellen Muthoni maragikorwo magikurehera show irowikaine ta rurumuka makiri na DJ Covenant mundu ugutwo Hellen Muthoni thutha wa gwikiona ati ndeto icio cia muhuhu ni cigikoretwo cigithiungukite muno kuria nenda-ini cia ukinyaniria riu ni agirikite gwikorwo akiyumiritie na agaikorwo agitariria gitumi giake gwikorwo agikiumite kuria mwena wa Royal Media Services na muno ri kuria television-ini ya Inooro TV. Mundu ugutwo Hellen Muthoni ri ni aragikorwo akirekereria statement iria arakimiandikire aragikiuga atiriri: statement on my exit at Royal Media Services. It's with deep concern that I want to clarify all the potential confusion emerging regarding my departure from the Royal Media Services. I want to emphasize that my decision to leave the company was voluntary and not as a result of any termination or dismissal whatsoever. This decision was reached amicably and I am immensely grateful for the enriching experience and friendship formed at RMS during my entire stay. Koguo iyo niyo official statement kuma kwi Hellen Muthoni igie ndeto cia muhuhu iria ciragikorwo cigithiunguka iria ciragikiugaga ati ni gufutwo aragikorwo agifutwo wira kuma kuria kambuni ya Royal Media Services na muno television-ini ya Inooro TV. Ohori aru akenya aingĩ ni makiyuritie atiriri ati thutha wa mundu uwikene ta Hellen Muthoni gwikorwo agitigite wira kuria ri agibindi kia rurumuka kiria maragikorwo magikirehe na DJ Covenant amwe a Kenya ni magikoretwo magikiruta maoni ngurani amwe magakiuga ati maragikiona tarire chongige wa kiugo original na wangi magaikorwo magikiuga ati marona tari Joy Janet Kenya. Koguo ri akiuria kinene ni ati no ugwikorwo akiihuria ithenya ria Hellen Muthoni kuria mitambo-ini ya Inooro TV show-ini ya rurumuka kuma guku kwa Kikuyu Star TV twagikuria atiriri we urona tari ugwikorwo akireplace Hellen Muthoni. Gina kaida kagiri guku ni kwa Kikuyu Star TV.